Ako svaki dan pijete kokosovu vodu, evo što će se dogoditi u vašem tijelu, borit ćete se protiv celulita zahvaljujući njegovim drenažnim svojstvima. Kokosova voda pomaže eliminirati masne naslage pohranjene u bedrima ili trbuhu, olakšat ćete mršavljenje. Kokosova voda sadrži samo 13 kalorija na 100 grama i bogata je vlaknima koja potiču osjećaj sitosti i smanjuju želju za grikanjem. Imat ćete koristi od snažnog učinka protiv starenja. Kokosova voda bogata je antioksidansima koji se bore protiv slobodnih radikala, molekula odgovornih za starenje kože, sprječavaju infekcije mokraćnog sustava. Antibakterijska i protuupalna svojstva kokosove vode pomažu u borbi protiv infekcija urinarnog trakta. Znatno ćete poboljšati probavu. Kokosova voda sadrži vlakna i probavne tvari koje olakšavaju crijevni tranzit i doprinose boljoj probavi hrane. Napunite se energijom. Sa svojim sadržajem